na man no busa am say friend me say na mbom din kire no bibia na so kenfa passport man me de man no na o ka kire me say abrante me hwe wanim wa kire ho no me hu say wo yo bia obedi ye daache enu ntina me pese obedile e wo ho no na bia akoye checking akoye late amount tim pese wo ye dey me di kan ye wo checking man nti o bag na we na me say bag no so ko fa bag no bra na me ko fa bag ase na mo na me so na na gina ho me firi ho efiri eja no me dem bag no buy no passport no na man de bom say unsa am say wutu kan a ye de plane wutu ko fro chiri na be fro ni mu ntam so de or the green ayi circle bi bo o passport na chi say be fro chiri no de yellow susu bo ho a e say be fro ni mu nto de green ball no say me fro chiri na me ka tell say me dem pempoma ho ko me pese me hwe form na me hunu say wie mu efe enam ko me ya de me ko soro ntim papa mo kra no ba be jam kwan no enam say ko mo be hu ma ba ba no enam say man no frame ntim papa ba na ma check-in ko soro na ko dada na me ko dada wanje wo hwe wanye me hwe nti e bia say man no ma nya na number sa tam nti ko tena obi a won furu wi mo shenda obi a wote eye sunyan na de wonima ne kan kwa na wo furu bas ne ba to boas na before some be call no akọ akra na no akọ o akra na mto ko school na airport wona airport wo de na me call da okay to our question na yo hi Germany. Hi guys, Oseni because of people say go here hi Germany with the This case is sweet. Hi Germany, this work. Hi Germany. This girl. yeah the martini sabro Prempe and Ekase. Aha, hey Germany. One more shot. The girl on sad, the state girlfriend. I had the martini sabro king. Aha, hey Germany. Yo, what's up? Yes, DMK the market no hina about down hina na say. Hina na dwe ya. Na dwe tete ya pansam. What I say? What you say club me for the 80 this be foul such dey. We are higher Germany. Yo biscuit na pempe wa na menua adwempa hene. AKA Fufu King. So what you say? We di fufu a de ehwam. So what you say? So ene no ye adwempa hene na edru ni so. Ene ba be di nkomo a high Germany show no so be chair na ma bi e kon pass ba bridge say na musiti e success abana bra bom ene na kene ma ye bi of me na ba be che wa say what you say so ene your first time I watch a ko we che be ho episode bi aye no subscribe to the market videos ni ba no ede why should be say me na be bo odi o I don't know bi anu mati timba che wa bo odi ye frost e be ma Grand smart gonna take for mo so fa adwempa hene AKA Fufu King smart ya say say pepe high Germany na e kana say ye nyina atwa hye ye di nkomo yi menua ohena obodam mad ken e wa ha biscout na prempeso e de wa ha menua mienu aye do maka odo e da board mu I drive all the way from Saarbrücken to Stuttgart odo keke wo menua sikasem bia nyede enim ene e ba be di nkomo e ene nti menua ene me saa pepe mu bibia e adwempa hene na mte ya e be di nkomo yi saa pepe be ma scout wo be start ene di nkomo na se me ebusia ene de bo nyiri mi o empempi no won say jumadi we adokwenti a ye ene say se na be ya wa ofri Ghana ba brochire ba Germany the moment I be draw Germany we be hu no ma ekoso o Germany this all called the Mad King we friend say YouTuber Facebook ni na which ma nya bo Germany abrabo and I said hi Germany e be yi video se na be ya wo ba wo nyina kwan tino ye ne yemia adwempa hen e ba be din komo menua na wo ba Germany to say e be se wo sha ase free wa kontuo no kwan afa so be du Germany wo fa nsuo so wo fa wi mo hyen wo fa car bicycle crowd wo the bicycle na so the boundaries okay boundaries Ghana what the boundaries the Bible actually and I say what the name chewa etufa so there only thing now ha obi nim me say do abrochi and so utuye wo ye be for na utu be ha the pan na afa so e be dru o mind Germany etefo am say me nua no busa me nsem na me anga sam na me say me kasa but to be busa me nsem na asa bom pusa so what I say they say me hunu ba bia me fan start but na me say dwumadie no eye dwuma ye kasa e ma manfo tintin e be hu ba bia de be dey de be start sai pepe me nua no ye cheche bi bia o ye de wo hwe e de Mad King smart I say ye nwi wa bo no humodin bebre nti nyina ye support no na me nua biscout asema wo busa me ene say makwantu mu de
kwan fa so started say me ba brochire de me angasa ma nso ho dae man dampo andwene ho da na me no da bi se ba brochire na me no de tiene say good the first pa no wo school kura na obi timi hyeda wo senior bi etimi hyeda ka se menya bruni bi am na tro letter e wa brochire empa na adade nti bi ye ba assemble a obi ye ye bo bi din a nipa ko timi di fa nkura nya ge e wo se eja we nya letter fra brochire so what I say me come on some there Joyce me ya credit Bible so na what I say the hope of Israel obe provide so what I say me nya bi da to one day bi and I'm go tria scammer me senior baako sem person so me nya letter fra brochire because me nya letter bi en fra brochire da letter ne buy no me busuani bi ani ha so what I say me so am mienu na na de wa ha but on na ebusuan mu wa tina me yes ebusuan tina me nsa ebusuan ben wo de na ho nso ko ebusuan de ben wo sa ntino man dan dwene ho da se me ba brochire me ndi obi wa euro krada anen panwa brochire dabi ntimi de kokoye ne se ewiase ne se nyankopon obo onifrani a no abo puma very good ntino me da me wo ha me da me komi school me de muguso me komi school ena ye family member baako ekọ Korea ntoko Korea no the cast ba sa ena mapa best friend pa no etu mapa for say na obey wo ha say ya wo ko school yi ni mpanyin fie waduru so mfa no ntu kwan bi enko Korea ho no so ko cast ne bi nya de emma na din na nipa na ebuso no mo je no yeso nya de ema gibi very good so at yes ana ye de kokko start ye nte ko start ne sa no ena mapa na danfo no fa ho bebusa me say even say ni se na me no akwa de di ho nkomo na ye pese odu tu kwan na adwen mo say am say when the chili for say pakodo sabi o me de passport kra no me hu bi da ena na me ndanwe ne ho ena me fuma ni nko ho na akoya me yempo say obi kuta bi na me so me kuta bi cent crumble emba dabi won say you wa brochire cent yeah cent na me bisa e powerful e dey na mo ba mo di gugu mo no so ati ase me nua enti no de kokko ba say me pene to pray sa time no na me no won pray ase me na me nua me mo na mo me pray woni say no na me mo po no nti de kokko ba say na me ko school nti na me wo e kan say me wie SS sa time ma ba fie nti na me twom results e no mo sa de me ko e kan say engineering school bi e wo sunyan friend e kan say Espoliana da binya espoli CMTC what I say refi CMTC opposite Taiko obi o hwem bia be kai CMTC opposite Taiko nti wono mfaza me call level 1 na connection start here so mo ye de yes nti mo ye process nduru ba bi no na akwa say nkose de mapa ye de peno no na Korean nti mapa ye so akwa gine sika ena nipa na oye process no ka kire no say sisia no sika no ka so begia on beti percentage bi ade efrim na nipa no frame busa am say control mpesa me ko na mso mpa na chew mpesa me ko to do onye de wo mo ame but all together na me san wo school na e wo mo amesen sun ade nti ase akonto me di dimitrim sa ase aka to trim say me nua wo ko fru plane ye do ba betu kwan what I say e ba ne sana wo nsu ade nsu ade ene me kam no kro na me nsu ade nti exams kro na ye twero kro na ma adwene nyina yense me kwa abrochire nti first one Korea no ayin beto ho no mediam mem visa no ba na mediam me passport kwa na mai so what I say because I can say eno mu adian nipa bre ena nipa da beduru sa nti ana nipa hwe no mu ye nti me kwan ya me fa so a me tu kwan akra no me passport ba akra no me nyamia me din mpo na de ye passport no chese me ye de obi din kwa ye me passport ti say bia me di Evans na de obi din ti say bia amankwa akoye passport na no aba na me di Evans de start na mai okay na but the popular picture ne bom na me picture ne bom na chese omo refi din no o de din foforo na kwaje visa na say dabi o koye passport Amtrak okay ya di mimi din Evans akoye passport mai delay yes every change the amankwa no koye with the same picture na amankwa na ba na Evans na ka because Evans nipa bibiri ni nti we man tu kwanda
nipa bebre nim sese so so kasa nipa bebre nim wudi no wo abusuam wudi na nkasa hye adaka mu no mo pastor office no mo nim abusuam fo ana ye ka sunsun mu asem let us say as a boa paye bi o ka physical me ka sunsun mu asem nananom na yi asem na me kan yo nananom de omo de abayifo de enti no wudi Evans no ye de kwa kwaje visa na se de kwa kwa passport ye kwa passport no kra ama ama dabi and ye di foforo ekokoye wa picture no boso and ye buy and di foforo no e buy na wo de Evans ne di aka esuja na no man buso mo se di tina passport ye buso mo se still na no mu adekunti a eno na delay na de wo mo se ba ko no mo ye change of name eno no buy no ye de kokko apply visa bibia no ansa na fe do mu release Evans de no aba e buy so I say what the different edimbi and a call visa sa ana uwie oji visa ni wie ye no ana Evans na wo sha se atwen no eno buy na say no say me drop here no na me sa ba ko no e de etukwan but na ye the same o picture me boss the same picture me boss the same last name Amankwana yes Amankwana enti no ye can say ye kwa akwaje visa no ma control ho ase na me bon to fanda chile yes ye kwa akwaje visa no ye doso satan never ye can say ye group of people are there ye nyina ye press ye bitu ensa kan visa nti me na me nim ho ma ache because me na me ka say abrochire ho asem ko visa ya o kan Korea de no ho asem na kan na Korea de na say me ka say eno ba e bounce ye no ba me ka ho kra ndi say no okay European say aba okay nti no na abeto ho say ye nye de ye nyina ye pre nti kiye nyina so ye ko sa ekoje service me na me sha ewum ati na say mo dos mo ye group ye group okay na say bia football mo ko bo football bia mo ye fans na mo ko support yeah so ati ase sa pepe enti no ye kwa akopre no na ye chichem eduane nipa 10 na be ko embassy wo akoye interview nti ye ya wo nyina me nipa na misua na aduru say me ko tro exams nti bibi ba mitirim say ana na me kura me ntwa interview yi mo na me ko tro me exams no because e bia tell me ko na say me ntima pass interview ya exams so abom ya na me kwa na say me buy two troubles one go what you say be diabo so what you say agwagwo say ensuo fawo ehoma eni nwie wo nsuo no nyina no 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 ayaka uso yem na atwem uso yem na tu let go god no it be na tu no e be na tu me no enti sata me ba na me ne me so ba akoso na free Ghana ho na ye de na ye ba oso an support me oso wo mo onso person oso tukan ono so wo na bi komorize ono so shi Germany bi also o shi Germany okay how yes also shi Germany bi atu ani bre yes enti de ko ba ne say me so on the tu obi anim ho say nipa no ntumi fo say ma me nko back say me ko exams no because one we na kama paabo no na akoye kwa dana interview na duru no osre me ntwen akaba 3 days na me nko timi du ko adwendwen na so okay wo de me nko try interview ni ye de ni hu na ye be ye nyame so ncha de ye ko no ne nipa 6 for sada no ye ko na me nko nipa miswa ewo ye ko interview na ye tu kwan so nyame na miswa sa tam no nti ye ko ye no me questions nipa ne busa me ye tu pe satana makọ South Africa aba nti na me passport na South Africa ebom so ati ase nti ye ko ye nipa ne busa me say dia na me kwa akoye ewo sa abo no mkobo no asam ka kire nipa ne say birthday na mapade matu kwan na odi makọ South Africa aba to onhwe to hwem na ebom ampa me ko ye stamp me ba so stamp o yeah smart sir just smart so ati ase sa but ma akọ South Africa bia aha enti no onhwe say ade na ebom no nti hwe so na ebom ampa nti birthday na mapade me koto nti me kra me school credit am subscribe e wo ha ese be ye nti mpese we no ka ebom ma me ko no quick na me samba na mtum kokoye exams no so okay young lady bi na interview me many better minutes kra ho na mpie me pie no mo mpan for no kan pa 5 no mo chewum ti me gina bon to wo twen wo nti mo pa no mo say ja wo de e ko ntemu de wo de forget mo fa ma wo kra say so usa obi e ko shi German na say for de usa to ana me yam shim na mfrɛ ma pa say da say ni na ko e na nipa na mo ko e no say no mo ka kire me ma pa so ya ata omumom na e ka kire say yem fama me asemo nti omo de omo nsa beka because omo chewum de buso more questions
omunya prove na sefo ti mfra mapa mapa so yobe oyata asam mpaka kire me se ma ogidie enje wonkwa so ati ase na mso kemida na ase na nyame nchaade so no ye wie ni nyina na me score back to sunya na me de me timi computer ho aja me tete nwom computer yobi ampanwom pa because of ebi adwentwin bi ni na obi ntino me tie nwom na saa ne manya afiri mukọ enti na ekoba na se me te one day na me se me phone na ebomu na nipa no so nipa na o di process ne maston di ne boss me wan say bo na na ko kram poko to eskama no frame me da ena na de o frame me na sa eni enya me ya mitumi ya medem nim se bibia asai ko e bi odi kan frame ama me hint se ntino me afekwan ya fa so no wapa ho kasa because we na Felix kasa no mu du ntina akoye lie ti we na frame no Evans nam se director was an answer o kasa wo for me na me so bibia boko so na me jam o se me ka cho se de visa me ma me nua me huru fo no ko so say na me saw fo na me se o se say menti o se me ka se de visa me ma na me se me abro chire was I da ma ya da mountain obekọ ntika kire wa pamenua dan ma ni di what did me eni ji asem ma mani ade common me ya na edie be nti na emma wani jinsa say asa ade woni nna so na won sa aka so ati ase ade wan so ho da ya da say abro kire no nese bia pedam pese meba mbatna me nandwene ho ena ba mu prekope Muse obi wonom na busuafo wa abrochiri nto dani so se e de ada achi bi obekobi me na mani na so saa mani na so saa da because me kan se me so ba akubi kura nse busuanu mu wa oba na o she jogging hose bi na me kan se o so jogging hose we de o kwa fire day fa chemi na jara me so abrochiri atade me nya bi nya de nse okokora mantene nka so ati ase okokora mpurumanya de mantene nka ntina me na ndwene da se sabi abrochire hom from emben yabusuan kakra no de sam so kobi na wo so wate abrochire sen so ati ase ya tie se makwan a asan be yes be tie first time I pia abrochire na ti say o de yan ko ni say o drew airport okay good o drew Kotoka airport very good na feeling it say that the kura evimusen plane that is say me drew Kotoka airport and there ma me hu say mba abrochire a medi ye sa ade we say am de sem abusa medi yes okay medi ye na ye sa ade we say ye draw na ye dose pa okay na bag am de ban na hand luggage bag ba ko pe enti me line mu akire ena mu say nipa na wo ye check in no to ne nsa frɛ sɛ boy na wo gina hɔ no mo frɛ ne mame ena wo ni to sɛ Ghana so de wo di lie so na sɛ wundi mu pa ye mfrɛ wo sɛ san obi ho ye de bra nti me kɔɔ no ena nipa no busa me sɛ ye frɛ me sɛ na mbɔ me de nti me yam hyire me nti sata na me sɛ din na ɛkɔ sɛ san ye no ana what they do so aka me nua oh Joshua de me kɔte na bre ye sa ka nya Joshua ka ba Joshua hwɛ me nua je ya sheme de ho de ye frosa na ye behyew because unim de na me wura ho no me nua de we asa na me wura office sa aircon na asefo ho but me duru ho no de we attention e wo ho no asa wani agibi na wo gina wona asa bi nipa ni mu da na waka se ye mfra wo mla ana ko ye de nti bi ko duru na man ne busa am se frɛ me se na mbɔ me din kire no bibia na so kenfa passport man me de man no na o ka kire me se abrante me hwɛ wanim wo akire ho no me hu se wo yo bi a obedi ye daache enu ntina me mpese obe delay e wo ho no na bia akoye check-in akoye late amount ti mpese wo ye dey medical ye wo check-in ma nti o bag na we na mse bag no so ko fa bag no bra na mko fa bag ase na e mo wo na me me so na gina ho me firi ho e firi eja no me dem bag no buy no passport no na mind de bom se nza am se wo tu kan a ye de plane no tu ko fro akire na be fro ni mu nti am so de o de green e circle bi bo o passport na chi e kire se o be fro akire no de yellow susu bo wa e chese bia be fro ni mu nto de green ball no say me fro akiri na me ka chese me dem pempoma ho ko mpese me hwe fom na me hunu say wie mu efe ena me ko me ya de me ko soro ho nti mbapa mo kra no ba be ja me kwan no enam se ko mo be hu ma ba ba no enam se ma ne frame nti mbapa ba na ma e check in ko soro na ko dada na me ko dada wa nje wo hwe wa anyi me hwe nti e bia se ma no ma nya na number sa tam nti ko tena
obi a wonfuru wi mu shenda obi a wote sunyan na de wonma ne kan kwa na wofuru bas ne be to boas na before some be call no akọ akra na no akọ akra na mto ko school na airport wona airport wo de na me nko da okay to akọ na ka bas nkwa na ye fufuru na okotena wi mu sheni mu na ye plane na feeling it say feeling great no more de papa menua imagine what the first to be a de sa feeling on be a distance feeling de menua ade de pa kwa te say wo da wo ye virgin na say when you ba na wo ne na ye bibie na ho ba no sa na feeling yes sa na feeling de pa papa na de ye du kwa bi feeling me kan sem bi a kire mu to aso e kinti de tene say me ko tena ye me hu plan am say ha ade na ka gra say ade na nam you man but is ade no so menua ne ye frost steps no ne say Ghana so satam no ene na am say wura mu wuru oh satam na steps are fro it ade no wa menua satam say KLM ne ba e ko see there be brothers ekokosi o Belgium na menua me fra de na am say ha fra de ade so na me wura mu na am say na ade so na me ka say de we tete mu so bai pa o na otimi say seat no ha be 4 mfinfin ye 2 aso ye be 4 na wura mu na okwa toilet ni bibia wo ti de mbusa am na toilet wo no utwa oto a mo flash go for man na say mo still go baby ko bi uni nyina naka wo ka se majimi obi no wura mi buta ada eti we na me na me kam na okre mi we na I can say me wura mu no mo ye mo be checheche earphone na se fo bibia na me so okay sa de a ene me so me fa me earphone ya de me se na na joana nwumre say ye tu tama ye tu ye no am say ye tu anwumle nti be duru se ahomache yes yes some mom say pillow bi ni bi tawo ne de kata yon ahoma e bi na me jacket okay me ahoma me to jacket o Ghana ma me nti na ma jacket Yo, hi Germany. Hi guys, Oseni Gasafi Vilsek or Hi Germany with the This case is sweet man. Hi Germany, this work. Hi Germany. This cows. Yeah, the Martini, Sabro, Print and Legacy. Aha, hey Germany. One more shot. Don't go on them sad, the state girlfriend. I had the Martini, Sabro, Germany.